أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Hamdi em šučuri čeraja samo mare gospodare e Allahe e stvoritele kataro havaya e puv e modovasu e sima škarav stvoriteli kova amen stvorija kodini islami uputija jek trunka imani ko amaro kalbi mukla hem bareshu karipa amen yedigam. Salavatim selami biçalaji kamaruman go peygamberi o Muhammedi aleyhissalatu vesselam. Le siri familia, ehli beyti, le selamala o ashabija. Hem sao manusha kula katrudinen pe kopiro hayati, kopiro životi ki praksa teanet o Kur'ani mu suneti jiko yevmul qiyameti. Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Halalil kodini. Amin Allah eseri izenea Islam znači e tefsirea tali suretul al-Baqara avdija mingi koredo saranda e njato ajetiko to Allah azza wa jelle kao akirja bihar وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. Penamo Allahi azza wa jelle ko akva Kur'ansko ajeti hem kedamen tumen spasinjam katar e faraonesere manusha kola tumen najbare muka azabea mučiye ili pa kazdije e murše çhaven tumare ola čiye a e džuvlen ko hayati ko životi mukle. Odvajme tumen gebaru iskušenje katar tumaro gospodari penova Allahi azza wa jalla. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ hem kedamen tumen kurtalingam ili paspasijam. Akva neđa jenđu tano pravalen kedo manuš i klola katar otesnipe ko buvlipe. Odva znači manuš ek vreme, ek periodi ine ko tesno a palo od ova i klile ko buvlipe. Tomu Allahi وَقَالَ الَّذِي نَجَى مِنْهُمَا Pero Allah fe Allah azza jel tuma hem kedava kedja yek katar okula duj so spasisalu so kurtalingape okula duj so sine kasaja ko zatvor e Yusufea alaihi salam abhuma yek kolendar so spasingape so hine olja الَّذِي نَجَى so kedjao i klilotaro tesnipe e zatvoresoro ko publipe ki sloboda. Pa slično akatea kavahem ko benu Israela vela gehara kurtalinge spasingepe. So znači dova oni neko tesnipa tela o pritisak ko pharipa taro faraoni hem nesiri vojska pa Allahi olen spasinja dingaleno doa neđat te i klon ko publipa ki sloboda hem toven slobodna manuša. Ko Kur'ani napomini pe keda hi nekakva kurtaliba ili spasiba taro benu Israil. Ali potvrdimo i tano hem avela ko suneti neli kuma pe kaja kalama nuša, to jest o benu Israelčanja, spasime ili kurtalime i ne keda. Keda ove na kurtalime. Keda spasisali ili o benu Israelčanja kataro faraon je nesili vojska. Kada prati Logomore. Ko samo masiku. So postinaja. 10. Muharrem. Dešto Muharrem perela Ashura. Odvajta noitaro sebe pija. So se postinaja, ne li penđado do avela kao gospodina hadisi ke do Rasul sallam
Allah ki Medina je vesela kao se Jahudijenca postinena, pa šta su o sebe pisu postinena, pa postinena, pa ti su to direktno spasim djetve, taro faraon je mesiri vojska o Musa je mesoro narodu nebi. Onda Rasul sam su pomati peđati preda, pa Musa meni je preći lenda. Onda Rasul sam postinjena, ali dia so te postinife. Magari Allah ki preda pomate ađiber šeneri, ca postinavi divean gleder, ne bili so terasli cuina meno lenda. Samo so Rasul a.s. Ađiber šena reslaviše e ašura nego na kraje dunja po angla. Pa u Benu Israelčanja ovena kurtalime spasime kasta min ali Firaun, Allah azza wa jalla. Taro kaste, taro faraonesere manuša ili je kelafija taro lesiri vojska. Ama kad te pazine, a vela izraz alu, tani familija, porodica. Samo kad te alu, na ne familija i porodica, nego u stvari mislini pekolesere sledbenikija, ko sledije, lekandle, pokornalese i ne faraonese. Pa sa okolada so sledinena, e pejgamber ali selam olajtane sad, alu Muhammed, olajtane so sledbenikija e Muhammedese. Pa tomu Allah azza wa jalla وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ Hemamen potopinjam panjer ale Firaun. Ama kad te ale na ne familija lesiri, na puma Allah kad potopija lesere familija, lesere porodica, nego sa okula su i ne lesere sledbenikija, to je skula iluzo leste piko pikea, kolo ole kandle, kolo ole se poslušna i nem ko so ole on podržije, on ta ne so, ole soro al, anodia familija. Como Allah azza wa jalla قال ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. Como Allah azza wa jalla posudnju dire, kao Allah kerdo, čivene faraone, to jest esere manušem, esere sledbenikon, ku najparu azabi, najpari kazni. Ali na ne si familija. Zagata vela, ale Firaun. Nana je familija lesili, nego lesere sledbenike. Se o faraoni, lena je nede familija, lena je nede porodica. O faraoni na je nede ni muša, ni čija, a na je nede ni pala, na je nede ni kakija. O faraoni na je nede ni kas, niko na je nede. Pa kad te al mislini pre u stvari ko manuša, kola i nuzi leste, kola le podržije. Sad su, na primjer, ko Alu Muhammed na pripadinena okola su ole odbacije, su anoleste na veruje, su le suro poziv na prihvatije. Taman čak to ven ko, ole sere najpašutne familija, olana kuvena kaj, ko Alu Muhammed. Pa, na primjer, ove Butali, na pripadini kod Jakupa, ne bi. O Ebu Leheb definitivno na pripadini kod Jakupa, Penaja definitivno sebe ko Ebu Talib, ovino doa su pomožja, dija podrška je pegambere. Pa razlika i tani. Maš karo Ebu Talib, nemo Ebu Leheb, te razuminam. Ama ipak, sad god, ola dujna pripadinena ko Alu Muhammed, na ne otri kod Jakupa. Pegambere alaih salam, ko bol kakija ineli. Ko sunt kakija ine pegamberi? Ko šajte la kirja? Enja kakija ineli. Enja kakija ineli. Allah mi doa kisira si kilam. Ca je o papo lesoro ineli ukupno 10 čave. E de što se dija ine polafi, kada čine za kurbanika prinosini. Pa gari navela od ova dve ket pasini, znači pegambere se ne dade, ket kurtalini ta rodoa, tega ne ženile e aminaje. Pa pegambere s vami ne enja kakija. Kad tarodla enja kakija, pegambere se samo duj ovena muslimanja. To je samo duj prihvatinano islamu. Odlajtano ko?
O Hamza, o Hamza hem o Abbas. O Hamza hem o El Abbas. Sama aquela dúvida que ali seria prihvaćena u islamu. Dok ne stavi učenjaki, i ta nepomišljenje, kaj po Alu Muhammed, perena samo lesere romnja, evo lesoro potomstvo. Ema kva dokažnjena je kadova, dova koja u kujni peko tešehud, a baš kva dokaz bešela, koji imam muslim, znači si kjerodostojna zbirka tara hadisa, tara imam muslim, ko te u kujni pegar, Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ezvađihi wa zurijettihi. Ama sarbotirina, pegambere se pripadini svakojeg ko le sledini. Da. Pa da te pominjam kaj obem Israelčani ene kurtalime spasime kata Faraon. Firaun, odvajtano je kanav, taro vladari, taro Misr, abdisutno Egipat, godova vakti. Firaun tano anav, svako kolema nušese ko vladini, kodova deo je puvjako. Kogote avel, vladino dola puvja, oftano so. Faraon. Kogotovo. Sad su i tamo vladari, ani Perzija, Kisra. Kogote avel, kodova deo, ani Perzija, te to vladari, ovi kini pe Kisra. Ovladari ani Bizantija, Kajser, ovladari ani Jemen, Tuba. Kogotovo. Ovladari ani Abesinija, tano Neđaši, pa kala anava, laj pomime, na nelengere anava. Kolen sar on hine, o anava sa sokana, mu anava gyar, to anava gyar, na. Nego anava ita neka taro vladarja, skola su vladinena, kodova deo je puvjako. Odolja venca, znači si ne vikinenak. I sedi save predaje, staro faraoni nele soro, čačutno naravno, međutim od ova najvišta potvrdimo je namjerova dobro. Bar i uloga, čak penova pekaj svakojeg narodu i svih predaja, ali da iftani mislim, svakojeg narodu i sile pojeg faraoni. Svakojeg narodu i sile podisao faraoni. Ema automatski, ke pominjena pe faraonja, mislim po uglavnom komanušakla i tani zumčarija, kola fesadi neredi, znači kipuv, kere. Jesumu nekum su el azab, prema Allah. Kola kaznijetu men najpare kaznencar, jesumu nekum, tamo sodoja kazna, pravanena, i ne stalno, trajno, konstantno, hem su el azab, hem pari kazna. Znači, Benu Israilčanen, o faraoni nesiri vojska, non stop kazninge, svakodnevno, najpare kaznencar su šajete kazninente. Pare životoja živinge. Leze penjamo laikile, taro tesnipe, kaj? Ko buvlipa palo su Allah volen spasinja. Pa kano Allah objasnin, palo su penla spasinja tumen, taro faraoni nesere manuša, kola tumen najpare kaznencar kazninge. Šunakana. Kazninge tumen co? Najpare kaznencar, ola kazne nostupine, stalno bizoteačon, yuzebbihune ebnaekum. Kola tumare muršikane čaven, emuršen čije, yuzebbih. Saramin ke čina so, kurban. Je kela fel duajtam. Znači, muše čaven lengen, taro ben Israelčanja, o faraonijev sir vojska konstantno so čije. Bizo šerole na čavlje. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ A je džublen ko džibdi pamukle. Džibdelena na čavlje.
وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ Allah. Anodova ili kodova tumenge sine baro iskušenje katar tumaro gospodar. Anodova ili kodova isi ihtilafi ku islamska alimija. Ano sodova hine ebenu israelčanjenge baro iskušenje ko Allah. Je kolendar tunagjar. Anodova hine tumenge iskušenje baro katar tumaro gospodari so ijen lehem kaznime, razmo kaznencan, mučime, maltetirime, lingere sluge, hem so mudarge tumare čare. Akva ine tumengi iskušenje. Oduita plana, iskušenje baro katar tumaro gospodari, si ne tumengi odova, so Allahi kurtalingja, spasingja tumentaro faraon jemle sere manuša. Ova je kućima dobro. Sar šaj to veli iskušenje, a kava so len o Allahi spasinja. Ko Allah bi penapa preči to veli iskušenje, a kava duno. So Allahi ne mučime, maltetirime, očavelengire mudarde. A kva je dano so iskušenje. Ama sar šaj to veli iskušenje, a kava so len o Allah, karo faraon je mesre manuša spasinja. Iskušenje i kod ova testi da li palo do vas so. La'allakum teškurun. Da li zahvalna kao veno. Da li, normalno, ki zahvala krenu, manuš so. Te prihvatini Allah je so rodini. Odvaja menge da. A kad ti si ihtilafi, subhanallah, na ko manuš morate razumiti. Kada Allah, kurtanini, spasini, da je belava, gajdava se, kiracija, problemija. Čelape, samo i tamo pobaro iskušenje. Iskušenje su nam ukljatu od tete patine, su kurtalim gjatu i kao gjatu, ili o iskušenje ne spočvinite nikelo Allah. Jakov džane samo kove. Nikel savo kao ve, palo do vas ov tutkerja. Gdje se angune generacije doačere, pomanglo mange iskušenje, koja kanel maso, što ne šukar, paše ko Allah, ka približnima oleja, to jest pozahvalno kova, pošuka robo, pobud pokorno kova, nego kanel maso. Nijameti kova man dur kataru Allah i kačavi. Znači on volije so iskušenje, koleja kaven paše ko Allah. Koven pošukaren, pirohalika, popravinen, poput mangle od vane boli to vene nijameti, blagodati, šukari pa, a od volen so. Te durjari taru Allah je soro din. Malo od ova, o Allahi nastavljenje makeri ko pinda to ajeti, ponagjar. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Allahem kedamen tu menge o more ulavgjam ili pravgjam, hem tu men taro faraone sere manusha spasijam kurtalingjam, a tu men o doa diklem tu ma amen olem so potopijam, olem uçargjam. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ hem kedamen tu menge o more pravgjam ili ulavgjam. Kava ferqa ko arapsko tano razdelak. Anglahi ne sabe berša doa ferqu šari but moderno kova razdelak balengoro doa obalajni ulavenape ko dujdelja. Ulesar oamenge tarakva glagolem furqan. Furqan tano kwa sullavi so. O čačipa taro o hajba. Dole se omerila de Allahu ta'ala ani ne vidimo sad. Faruk. Faruk. Ko ulavi doj puča. Pa kad te omore pravdilo, to jest ulavdilo ko duj strani.
Che pravdilo omore, nu pe omore, lesi visina, o ucipata o lesere talasia, ule bare sarobregia. Ama plon lua bregia na kavječak e visina lenki. So se omore nekad šajte ovel hor, deš džico dešu 2 kilometre. Deš džico dešu 2 kilometre, omore šajte ovel hor. Ono doa kad ulavdilo ko 2 strane u talasinu, ono le bud bare, bud uče. Em zamislim to doa talasija ja bare. Pobare čak taro bregija. Pobare čak taro bregija, em manušar gehar maštarau kugem nakle. Ne sami učenjakija, pa kerena kaj wallahi posebno zadužijaje kemeleko, su pirami gajna taro morija, taro panja, ku israelijatija gara vela, mape kaj sao morija soj siki dunja ki pu, henela resena koje kakava naj katarakva meleko. Gara bešela ku israelijatija. Znači meleko koje zadužimo je panjenge baš o morija, kad bi keden pe sao morija soj siki dunja, Hala koakava najbile sen akale melekos. Normalno, kalabučana ne potvrdi metaru pejgamberi alaihi selam, ali amen istia pominjam, kada nešto je olako israelijatija, na ne amaro nite ne girina, niti to te potvrdina. Šajte ovel, a ne mora da. Isto je gare da i si bud priče, samo Benu Israil spasisalju, samo kurtalinjataro faraoni, embesiri vojska. Je taro dua priče, tamo i neso, o Allahi objavine Musa se, te cidel drumo e Benu Israilea te našem. Pa naredino Musa alaihi selam e Benu Israilenđe, angladi su o drumo kad cidel te našem, te durion taro faraoni, te lenco pobuter zlato taro manuša e faraonesere. So poput zlato te len uzajam, u džilet. E maghiare te ciden anirat, te našem odole malea, odole imetkoja, odole zlatoja so bilen. Doa negdje Allah dozvolija, so dvoju stvari na ne čori, ba neko ako savjete čore, na. Allah doa su bilenu stvari, taro faraone siri vojska. Dvoju stvari ne sa lengov. Zon lenge barus bumi kergi. Pa doa su bilen lendar demek. Uzajam, uđine, dvoju stvari lengo romali tamo. Se Allah len but iskoristije. Pa doa bi ovel su stvari. Ira i ba lengo romali, taro faraoni, napala. Pa je faraonesere manuša ke dingepe, ke da već halile, su akala durile, faraoni naredini, niko pa ulende te na cidel, niko te na pođini. Ona cidaja, sađiko te na šuna, obašno te del znako. Obašno, čim sabale ka džilabi, amen pa ulende pođinaja. Allah pe, o Allahi dingea o doa dire, nijeg baš note na džilabi, nijeg baš note na šunjo. Emo doa dire o Allahi dingea, bud manuša te na kene dunja, bud manuša te mere. Pa o manuša bud taro faraonesere vojske, morandilje te ačon, te završinen, e dženazenca. Ama puna pe, hem ako hine bud manuša, a starde dženazenca, o faraoni naredija te čnel pe kurbani. Dok čija pe o kurbani samo turalo faraoni ke dingea pe 1 milioni hem dušel 1000 manuša. 1 milioni hem dušel 1000 manuša dok o kurbani samo čija pe. Aj ne budi pobuter. A u Benu Israelčanja palamen hinetane samo šofšel manuša.
Znači, klajne, doj putja, popute. Se keda o Israil, sopeam, koji do Israil? Ko prati na minšuka? A? O Jakub O Jakubi ali Israel. Znači, kad pena o čaveta robenu Israel, misli nakon potomstvo taro Jakubi ali Israel. Kada vela o Israil, to jest o Jakubi ali Israel, kada vela ko Egipat, ko vreme taro Jusufi ali Israel, o Jakubi peja ano Egipat angela ukupno sa eftavar de šušov članja katar piri porodica, to jest pire potomkija. Lese čave, emo čave taro, lesere čave, to jest unukija. A ovak ti maškaru Jusufi ali selam, emo Musa, ta ne štaršel beš prave. Štaršel beš, to je zamislena kana, kada vela o Jakubi, ano Egipat, a vela eftavar de šov pire fisoja, pire porekloja, ajde vjertava kjera. A kada maškaru o Jusuf, emo Musa, tamo negde okolo štaršel beš. No zamislim, za samo štaršel beš, o potomstvu lengoro kozom, šovšel hilati. So katar di kaja kaj o faraoni buten muršen čavenco činjani. Jer za 400 godina lajta ne bežav, ono što je čovjek prosto matematika, ko borbi čaveva, nami samo te oven zbavilo. Za 400 godina, ko zoma ranio potomstvo te bajrolo, lajta ne je budbaru broj. Pa olo ovena šovšel hilati. Emađarna našena raketer. Pa o faraoni pođini pavolende milioni emdušel hilade manušenca. Pa puna džele jurije pavolende sa džina resleren, a ola više ko krajane. A o kraja hine olengoro kaj. Anglal ko more. Kada ale anglal ko more, Allah Azza wa Jalla u Kur'ani, فَلَمَّا تَرَعَ الْجَمَعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ. To jest kada više doj kupe di klepe. O Musa je mesoro narodo, di kela je faraone siri vojska, je faraone si vojska, di kena je Musa je mesore narodo, znači je kja veren di kena. Kada od ova dikle o amala je Musa sereva kerge, aka nam gotova ima. Više na nekaj teđa. Angalo more, palo, faraoni, na nekaj teđa, odvaj tamo. Gotov. Jer u Musa plan, kella, nana plan, nisa, inne ma'i rabbi se jehdim. Ona, dona interesite, miro gospodari tamo, macare, no manjiku pravo drugo sobu. Kad si kavio, maj izlazi, kadel ne. Vidi kaja je razlika maškaro pejgamberijem i insani, koji je tin, koji imani, ovaj ta ne bud koliko, u redu ma maškaro nini džije koremi, sile kova. Ako ne sajmo mente od 12 šalbila bud koliko, u pejgamberja ne savke, ula nikad pirinada, ko ništa na šalki, nije pejgamberi. Nikad da našal ja piro i miti, pirinadi, kao da kiklove se ko susrete, mole ga pomožim. Samo god iskušenje te ovdje. Samo lasine savke. Pa, neko pučljale tamo sao do Jakupa puna dobro Musa kana. Kotar. Kotar, savedru moja te pođina. 3 put ja pučljale. A Musa dva katar. Ko pučenje kotar, a neko kva so pučljale kotara kana, puna dvojno Oljuša je Nun. Koja kasnije vela palo leste, ovela znači... Ja. Pa tega ni puna naredimo vela Musase, pire rovlikaja, blago pohari ko more lajate kuel, pa o more znači ulavdila. Ali plana ulavdilo samo djar jek prolaz. Nego ulavdjola ko dešu duj dromija.
En svako je pleme, svako je fiso, džangla kutate na kel. Emo ovakit kuđete na kel, ona je ni gužba, na ino doa, ne sami bari panika. En hoa adobor učesa sova kergamo la talasija ine, čak penela. O talasija su ine maškarole do glasa ograde, neli, pravdjola ka teo talasi, pravdjola ka teo talasija, maškarede i si so, zidja taro talasija. Ama onlar pirindoi kuma biaraken čak inemen sar pencerke ke binakena yarna kindoi bidiken be maškar pesti. Sar camina inemene. Jekja velente dikeno. Pa iar ova iklona hem kurtarime ovena. A Pavlo do ovo more napala Iranela, ama ne nekja odmah. Sađi kote so faraoni, tajle siri vojska na kudja, pa tegani o more napalal Irangja emolen učargem ta savgja, emolen sar pouka džiko sudnjo dive mutla. Potačno je faraoni. Čak pe negdje navodini pe o faraoni kod dva momenti. Keda dikla, tega nima kergja me veruinava ke Musa sorodeva. No međutim od ova više su kasno ine. Kaj tam je dokazi da u manuš je duša podavela džiko grklani od vajta. Kraj više džaba tu kem te veruine, na džansu tečere od vajta no kasno više. Sad se okjanki hudba, džaba tu kja kana jasno, kada je kana kasno. Nesem manuš dok si le vakti ki dunja orientirin preko piro gospodarite, trudim preko ušukar muslimani. Normalno te završino da vas Allah naredija, te durovan da vas Allah zabranija. Emo Allah mu kela je faraoneđi ko sudno dvedela, po lafi mu kele sar dokaz. Tam danas vesoro trupi tamo te telo, ko muzej negdje šljuka i tamo, negdje ni Evropa potačno, ani Španija ko muzej. E faraone soro telo mu klojitana gyar, so Allah i dinga pirolafi, kaj le soro telo ka mu kelle sar pouka. Jek taro najbare zunčarija pola sine. Su interesno ko faraoni, iako lesta tani si dosta lafi te kereu, pero ona no doa marocili, o faraoni manuško a peseva kerkja, ne rafukumul ala, mislim tumaro najbaro devel, Ivana, nu samo tumaro devel, nego puna dikena kava lenja, panja, kata turao Egipat, nelu Egipat ano, kuružimo panjencar, lenjencar, reka Nil, Eufrat, to je South Park. Puna mena, nu samo tumaro devel, nu devel da ima do kava panja, kate su dikena. I pazino Allah sad dela, odole panjenge, kolenge, oba kerja, soitano lengoro devel, odole panjeja, u stvari ole mudari. Emu kelle sa pouka, znači, džiko je umul kıyamete katala esli zemenka čova, verkul koka nastavina. Ovaj sa steko sabori, Allah te dopren sa koji khairi, wa akhiru davana, alhamdulillahi, rabbil alamin.